Pholoni Press Club pen pherangke amai kangni. Pherangke mate media pute ang bongamunit party along kachepa ok ave. Pini Pholoni constituency ke parlo Pholoni Press Club pen pherangke amai kangni pon. Athe kedam tang ni phaikre pho arni Karbi Anglong Autonomous Council EM Kangbura Kiling Pherangke aphan akoi ki pitap alam the ning kang samsi chepaklang pon. Athe EM Kangbura Kiling kaningje pon Pherangke atum anke arlo asong mate terrorist po akoi ki pipon. Lapen EPHLC aphan sika support angse BJP aphan opposition lok po akoi ki pipon ajok ning kang samse doko. Konat aron pensi terrorist po akoi ki pi unma pukar jupon. Lapen media pulote jok party along ta birta ki endun ke kenang sotlo. Bang nang ke hanga hujong si dunde mate paklang pipe pute media aron kalilo. Media pute bang nang ke hanga ling paklang pinang po. Lapen klardak pen ke pachini thuke momo ta media tum jok party along ta chepa oktun ave. Bang jong si birta PG pute paklang pipon lahenlo media kam. Jati dhorom party alam ave. Dak Pholoni kang mate Pholoni constituency long si press club to so press club abitung pini tum pherangke amai phanang kok mate kang ni nang kok alam theke nili nang tum phan mon po an thia pra si pachini pon sana la pu ni dung do kalang li Pholoni press club amai ku berengwala lang ni hanlo aban pu ni dung do bangalang ni kongchun ba in rojin rong phat lang ni hanlo la penili bangge dun mai khu People si pini ni tum hirang gemai phanang kok malam tige kedam tangar ni da ini constituency pen kache toy dun aki hai mate alang la man ke do EM Kangbura Kiling alang li lam kaning je putha sab ok kek da apen ningang samse so ke do kok alang am tha sini tum ini phanang kok lo ini tum ningang samse ke do nang kok thike alang li dia ke chuhang lo apen tum ka dia ye hangali munit ke chok chi ma yok do apen so ke chok chi long ke ka chi dia se ro hin lo ke nang so Oi pit seme alang li ni tum han akipu ka juno dak ajok sini tum pini ninging sam dam o eder ajok ni tum bang ko hana ko ningang sam dam ding alam thile lo media tum an bulote si terrorist mate arlo ke do song heli ko ora song ko si kipu dam sila bang so kipu dam ke alang li kunat aron na si ni tum han so kipu dam mala bang solam alang li tum han ang pachini son te tum chuning rilo athe arlo terrorist bulote heli ke ora song has terrorist puji government man kachirak tabe made kichu ke that munet ke pathi pen cheng lo ason han terrorist pu ramji sela bang solam kaning ge putha ka bang ni tum sabun ning duk do kok lo tum ni press club abitung men semel pen ka prek long seme abang solam karjulong pen ning duk doji kusini ni mathada la pen soni bang kel halo media toman lake isi ruling party bhan sala opposition puda apen hala tors mat EPHLC bhan selang tum support ko selang tum puda bonda ni tum puji media politi ni tum ki si ang bong middleman ki do to ni tum ki pu beta ke dunde people say alang tum pola BJP ruling party long ni tum mana ki claim ke dama lam thi ke mission along semenang paklang di kon pe hu ka prek long senam bakram la pen BJP de phara ka sorsar la person si ni tum hana bonda mi ni tum pini arni anda ni tum Pholoni press club abitung ni teleson ruling party phani tum mena jungjung press jungjung me tum ka sor sardam boni tum che thega mongle jong sin tum jungjung ben ka sor sardam ake rodam de mate ni tum ake bad dam la so ake sor sar ke bad dam do bote ni tum han ni puta me kusini tum pini la da kran ke mai pen tum putheblo ta pen ni tum EPHLC song long ni tum angke ake chok chesi kaida ki paklang kon lo jongsi ke chok chelong paklang ji purtante nili tumang ke chok chesi bang ko sona ke nili tumana ke hang mande kopi alam se bang nili tumana ngi pudun ma kalau solam se nili tumang paklang na koko angko ko mane jongsi akiro lam jongsi nili tumana pudun purtante nili tumang akiro lam se me paklang pinang koko ate man nili tum jongjung pen ke ko mane phan dampon nili tum sorsar dam un e ko mane phan ta nili tum jongjung pen rodam un e kirodam un e din ta do ta kirodam nangjia dim ta do lasi nili tumang ke la kuson ke la kera so party la kela po party la ke terrorist po ayu ke nili tum ta charjuno da ka joini si pini nili tum perang ke chingrum nang kok aso ka chingrum nang kok bang ke alang li pini em sars ta me press meet phalo alang li lamkar chipilo ta lamkar chipilo nili tum ning sam o e joini si nili tum sta me puthot perang ke bitum chingrum si nili tum sa me press meet chip hanang kok lo asi lam paringut
lam paring dipin ben la pansi tanto Kini tungka party bolong kini tung cipo og dun ma chok party long tawe ni tum alang tum news club mota hai abirta club mota hai people obate alang tum phan alang tum ni tum han news pg madena ne meeting do pas me alang tum tang ke hang pon nang ke hang pon obate ni tum ke dunang ko ko ni tum alang tum nang ke hang yong sini tum dun de bulate ni tum ke paklang ni tum ke paklang tum chot pot ni tum han angko alang daka ke chok chidam do ko la si bjp tum se me made dak ruling party tum se me nang tum yong si pinya news paklang ji birta paklang ji bote nang tum ni tum han hang bon te ni tum nang tum han dun de ko bi penang dunji la pen nang tum han ki ro nang ji din do pas me rat me yong se ki ro do bote ni tum ke paklang pi chol pot ke pak ke ro tum alam se ni tum paklang pi ji la si hi party dun ro ko ma chok song le ni tum han nang hang bas me ni tum la bang ke rap mate ni tum kam lo mate ni tum duty lo pusi ni tum na penam da pluni ha war ke thege ding tum han se me ni tum pachini lo pluni ha war bole kar beng lo rat man man se me pachini lo media bolote ni tum ke paklang tum chot po bang yong se na ke hang bolote ni tum ke dunanji mate ke paklang pinanji bang yong se ke sor sar alam yong se alang tum paklang ji bote ke sor star alam se me tum paklang ko ke ro lam yong se ro ke ro tum jong se do bote paklang ji bote ni tum la ke paklang pinanji matro te ke paklang tum chot pache thak ni tum chot an hello ni pini kherang ke long mate mai ke phalong pa kaning je dam tum ke asu konchun bang tan kaning je pon thana nilitum ki pupon kang tum alam thege lalo eta media polotang te nilitum along ke media polong ke media platform mo se dolo polotang te nilitum ke lage la so party lage bjp lage congress lage asdc pu nilitum ke aso along ke nilitum ke abe athema kumarma party jong si nilitum news paklang ji kumane party jong si news paklang ji la puson nilitum phana paklang pitha asona paklang pitha polotang ke nilitum ke ki paklang ji tum pon nilitum ke paklang pinang kok nilitum ke media polotang te nilitum ke khai chipupe dhorom chipupe jati chipupe nilitum han ke kado ko eta isiwet lo komane adivasi tumta doji komane asamista komane karbi tumta do bokon komane ke kapre ka khai da do ko stami nilitum ke la so khai long la ke la bangso khai puta nilitum ke black plate la pende la ke dhorom alam ta nilitum ke black plate nilitum ke dhorom ta isiwet lo khai da isiwet lo nilitum ke munit ente munit lo nilitum media polotang ke nilitum ke kado ko be phanta isiwet phansi media আজি সংবাদমেল পতাৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ কাৰ্যালয় সাহিত্য পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য কাংকুৰা কলিং দেৱৰ যি অডিঅ' ভাইৰেল হৈছে অডিঅ' ভাইৰেলত আমাৰ ফুলনি প্ৰেছ বা মিডিয়াসকলক কৈছে যে ৰাজনৈতিক দল বা APSSC দলৰ নিউজ বেছিকৈ ওলাই থাকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি কোনো এজন সংবাদকৰ্মী হিচাপে আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বা কোনো APSSC দলৰ হৈ আমি কৰা নাই আমি নিৰপেক্ষভাৱে সদায় কৰি আহিছোঁ APSSC দলে হয় মাতে কাৰণে তেখেতলোকৰ নিউজ বেছিকৈ ওলায় কিন্তু আমাৰ ইয়াত বিজেপি তেখেতে কৈছে যে বিজেপিৰ নিউজ নোলায় বুলি কিন্তু এইটো কথা নহয় আমি খবৰ পাব লাগিব বা আমাক ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব তেখেতলোকে যেনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম হৈছে নিউজটো কভাৰ কৰা কিন্তু যদি আমি খবৰে নাপাওঁ আমি গমেই নাপাওঁ তেনেহ'লে নিউজটো কেনেকৈ আমি কভাৰ কৰিম এই বিষয়টোৱে কৈছোঁ যে আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত ৰাজনৈতিক দল হৈ কাম কৰা নাই APSSC দলৰ হৈও কাম কৰা নাই বিজেপি দলৰ হৈও কাম কৰা নাই